Ka Joint Action Committee Against Umngot Hydroelectric Project sa Shisian kala dawabyang na ka Sarkar MDA ban penduk pendam no Shisendan ya ka jingtmu banden ya ka wa umngot na ka benta ban pinmi ding electric na marba ka jingtho ka balapha da ka Sarkar Shaki kampat ajing hun satya shispa na ka shispa Vice Chairman ka GAC wa pins Mukim Uloong bawat la ka Sarkar lingbao Joint Secretary ka tanat boarding kala pha da ka jingtho sya ka kenhun hendrei ha ka ta ka jingtho ka Sarkar kala ithu bakala dap ban pendam ya ka jing pentrekam ya ka umngot hydroelectric project bat ka company shimet adu ka khatsan trik ukala lengkot arhajar arpuwei hendrei ka klem kren da ka basai bakan i no Shisendan ya ka ni ka project bat kanam kta syu ya ka ni ka project hakipor bansawan tidak ada wanak Sarkar bahkan ahi da ka jingtho ka basai yakni ka cindawa ke tungi dikumbolong hi ka government kala ai shagi ni ke tho ni sungu ya ka government ka bla jubab ingi ni ke cingtho ndai kini ke cingtho ka biyo na ka government pat kam ai ingi kita ke cihun 6% ke bangi kwa ke dai ro tak no mi wan ni ban show mi jelang mane perkat na ta ni ka cingtho ke biyo government ka kai ka bangi sim ka rai ke meeting menta kalong ba sajisin ngin lejang se government pan ya ke cincai ke batikna bede bede tho nang bangin yo kumta kumbangi kuat na kata cingtho kalong ba nginyo bede cingtho ka basai nong ba ngila pendu no Shisendan bat si junom hiru ya ke cingthu ban pe ya ke kadam